Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip na Allah, ayap mana kebergantan sa bendingan nagyan kaya mawdu bab ma jaa fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ayam mana usayan sa giyang kutuwa kibagan kapakipwi sa dana sa ayaya dinga di kapakipwi sa dana na ay maging kapasadan wallah uli na kapasadan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'urip Allahu subhanahu wa ta'ala. Ayaw lagi diyan na ibaratu anna ini pisa dana udatu mga tao mangorip Allah agi nguto datu na muslim mangorip Allah subhanahu wa ta'ala udi na commander ang mga muslim mangorip Allah subhanahu wa ta'ala miyaki pisa dana o mga salakawato mangorip Allah na ya Peter yan na gi kapasadan tanu kapasadan nu mga muslim udi na kapasadan nu Allah subhanahu wa ta'ala usun Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kipupan tagnian sir kanu mawrip Allah uli na kapakapupan tapantag tanu mawrip Allah subhanahu wa ta'ala yang kutuay sinuto kateru mawrip Allah na daw tu perwaw agama Islam mawrip Allah subhanahu wa ta'ala aya kapakarayagan mawrip Allah na yang ka iya kater wallahu subhanahu wa ta'ala agugen kaya hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makaluitan Peter wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigana wa awfu bi'ahdillahi idha ahadtum wa la tanqudul ayman ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Ayam mana niyan? Ati wallahu subhanahu wa ta'ala awfu bi'ahdillah tumanniu suka pasadan wallahu subhanahu wa ta'ala igira amyaki pisadana kanurun ma'urip Allah miyaki pisadana kanu wala tanqudul ayman nagu uban niu baru ba agyang kutuwa sapa kaya si sapa iniu oriano kaya bagranirun sami si sapa ikanu wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila asabna rabiul yunus wallahu subhanahu wa ta'ala atumiti kayir kanu ma'rif Allah innallaha ya'lamu ma taf'alun matanas wallah nakatawan yan na giyang kutuwa din yudi ngalebekan ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutuwa gatir wallahu subhanahu wa ta'ala wa awfu bi'ahdillahi idha ahadtum tuman ni wag yang kutuwa kapasadan wallahu subhanahu wa ta'ala igira amya kipisadan na kanu mahurip Allah ginan ay maananan na igira amya kipisadan na sutaw si kumanga padataw aya bieluya kapasadan na tiye na guminirawa gi kapasadan u Islam uli na kapasadan wallahu subhanahu wa ta'ala usuguyan ko kapakapu pantapantag tanu mahurip Allah subhanahu wa ta'ala sinanan mahurip Allah na kailangan na may tuman mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ugid mangurip Allah nakikisa manusia na daa kapaarian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala igira akuan na pwede na pagkaid na giyang kutuwa mga balamban di ka pakatuman sa pasad mangurip Allah giti sabab ada perwa agama Islam mangurip Allah uba ayay pembagaya kapasadan na kapasadan wallah uli na kapasadan Nabi sallallahu alaihi wasallam igiram niya kay pasadan na sutaw mangurip Allah ayam marayaga tantua kapakarayaganan nagyan kaya hadith o Buraidah Peter iyan aswatigyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira adna dia tu iyan biyaluin niya na uluan si ko mga sundaro o agama Islam o di na
mga tawa pa kadalakaw niya sa akan jihad na ayah dedabitan Rasulullah na pagwasiatan yan yan di pamang tumaan so pembeluin niya na ulwan udi na dato udi na komandar mahorip Allah sa ipugusiyatan nagyang kutuwa palaksik wallahu subhanahu wa ta'ala pugusiyatan yan banagyang kutuwa mga padiyan mga muslim mahorip Allah sa ipugusiyatan kaya nagyang kutuwa mapiyah sa diniyan diteron mahorip Allah diteron na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan na Uzu bismillahi fi sabilillah. Pakitidawa kanu sa panagipong kanu kung ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala sa pakitidawa kanu at iyan sa lalansik wallahu subhanahu wa ta'ala. Maana pakitidawa kanu sa lalansik wallahu subhanahu wa ta'ala di kanu di managipoon ko ingaran wallah qatilu man kafara billah. Pakitidawa kanu ko tawa miyungkir si wallah inungkirian sa Allah subhanahu wa ta'ala. Uzu pakitidawa kanu wala taghullu naguuba kanu at iyan na pamanko wala taghduru naguuba kanu pangakal uli na palalalim wala tumathilu naguuba niyo at iyan na panaratid sumiatay mahurip na Allah ibarat taging utamiyatay na di ka pa kayo ba pa na bunuh apa roman maana aped no miyatay na putulan kam sa lima uli na putulan kam sa ulo uli na nga ninsan mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala wala taqtulu walidan naguuba kanu pamuno sa wata mahurip na Allah maana sa wata na di ka pa kayo babunuh sa kan jihad mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala kira miya kitidawa sa mga muslim kung padayingad nagiram yung sulda nila nagyang kutayingad na di ka pa kayo bayran na bunuh agyang kutuwa wata mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala dito si kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira sugu sa pagkalalakaw niya sa katidawa mahurip na Allah kung kipinamping ko agama Islam mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala wa idha laqita aduwaka minal musyrikin naigira tigiya na minitu na ka so riduin ka apa di ko mga musyrikin musyrik mga pananakoto si Allah fad'uhum na dulun kakiran na gyang kay teluh mahurip na Allah fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum nasa din sa kuanira na gyang sa gyang kutuwa telo na tarima ang kakiran mahurip na Allah wa kuffa anhum nagugunagan kaagyang kutuwa kipikip tido ang kiran pagana yung dulong kiran mahurip na Allah at tigyan na ud'uhum ilal Islam dulun nakakiran nagyang kutuwa Islam fa in ajabuka faqbal minhum na amay ko tarimaan nila ka maana tarimaan nila nagyang kutuwa inidulun kakiran na Islam na faqbal minhum na tarimaan kakiran mahurip na Allah tarimaan nagyang kutagya pag-Islamiran thumma du'uhum na uriyan yan na dulun nga siraman sa katugalin niran puun siya sa giyang utadar pairan sa sirsiran tugalin si iko darpa o mga muhajirin mahurip na Allah mana sa Madina nagupan utulang akiran natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amata anasiran na amay kong gilubag ni ranoto na falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma alal muhajirin na amay kong gilubag ni ranoto katamugalin siran si ko mga darpa o mga muhajirin na terwang akiran amataan bagian niran sulagi dudi man bagian o mga muhajirin nagu mapapaliugat kiran sulagi du mapapaliugat ko mga muhajirin fa in abaw na amay ko sang kaniran o basiran tugalin an yatahawalu minha fa akhbirhum na panutulang kiran na annahum amataan nasiran na kabuli siran lagi du mga Arab, mga taga-bukid mi muslim mahurip na Allah ada siran tugalin mi punggula lang kira nagyang kutuwa kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i shay naguda makmagyan niran si ketaban ganima
uli na fay gyang utap kataban si ko mga suranga si ko agama nada bagian niran wa may tubu illa an yujahidu ma'al muslimin inon tabu usiran na munot siran sa kapakitidawa padidan sa mga muslim ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala fa inhum abaw na may kusang kanira nagyang kutuwa Islam ma'arif Allah okay ni dudulong kaya ng Islam na fas'alhumul jizya na angin na ang kira nagyang kutuwa kabayadiran sa buwis baka bayadiran siran sa buwis na amay ko tarimanir na tuwati Rasulullah may siran sa buwis na faqbal minhum na tarima ang akiran wa kuffa anhum na tarag nagagyang kutuwa kay pagitidaw akiran ma'arif Allah fa inhum abaw na amay ko siyang mga siraman sa daerah tarima sa Islam na udah daerah tarima suka bagi sa buis fasta'in billahi wa qatilhum na pamang ni kasatabang si Allah subhanahu wa ta'ala na pakitidaw akiran wa idha hasarta ahla hisnin na igiratigyan na miyalibet ka uli na miyawrong ka agyang utuwa kampo uli na darpa o mga ridway na faaraduka an taj'ala lahum dhimmatallah wa dhimmata nabihi na inanginiran reka kabalo nga kiran uri na kibigan ka kiran ko kapasadan wallah na kapasadan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam fala taj'al lahum na ubang nga kiran beluya so kapasadan wallah uri na kapasadan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam maana ubang nga kiran terway gigapasadan wallah o kapasadan no Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ikuha pantag tanong. Uwi dati Rasulullah walakin ij'al lahum dhimmatak. Aya baluyang akiran nagubugan kakiran nagyang kutuwa kapasadan ka nagukapasadan o mga padeka o kipapantag kakiran. Fa innakum an taghfuru dhimamakum pagyamata nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kabarubaan niyo di niyo kitaman ko kapasadan niyo gusto kapasadan ng mga padiyo na ahwan min an takfuru na mas may ito at tigyan kadusta anon digyan ko tuwa kabarubaan niyo ko kapasadan wallah na kapasadan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam inibigay niyo wa idha hasarta ahla hisnin nagirap man natigyan pa na miyawrong hanggang ko tuwa isa ka darpa udi na isa kampo faaraduk na inangininar ka an taj'ala lahum an tunzilahum agyang ko to kibubaan ka kiran ko kakuman wallahu subhanahu wa ta'ala maana makipukum siran ka sa sadya ini kukum ka kiran sa ayay inanginairan ka nagyang ko to ikukum ka kiran nagyang ko to kukuman wallah fala tunzilhum ala hukmillah na di nga sira na kukuman di nga sira na kukuma o kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala maana di sira na kuminindra sira ka kukuman kar kami so kukuman o Allah subhanahu wa ta'ala sa may unutang kami fala tunzilhum ala hukmillah di nga kira na turun nagyang kotoa uli na kukum nagyang kotoa kukuman wallah walakin anzilhum ala hukmik ay mataan na aya bugan ka kiran kukuman nagyang kotoa kukuman ka nagyang kotoa kapukukumiyo na aya kukuman na imbigay nga kiran nagyang kotoa kukuman na re o tano pamikiran ka mapia fa innaka la tadri kaya sabab po to nakagimata na tiginas ka na dingga katawan anto siba fihim hukmallah amlah kagya tiginas ka na dingga katawan ubang ka kaatudan nagyang kutuwa kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala si kukipupantagin kakiran mahorip mallah dingga tigian katawan o kasugat ka o di na kiyatod ka kiran o kipendulunan kakiran nagyang kutuwa kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala anta akadi mahorip mallahu subhanahu wa ta'ala ay mana na igira makipupasada na so tao o di na inangin rakaw tawag yung kutuwa kakukumiyo
na di nga ko katawan nagyang kuto ako kuman wallahu subhanahu wa ta'ala na ayat taralabir ka nagyang kuto kibgan ka sagyang kuto ako kuman na makapupuan ka mangorip ballahu subhanahu wa ta'ala. Siya mo pa siyang tuwi sa diyan ka kapag ganun yung usara ko. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.